Ekor dili. At informo ite bocor kata kita de magda daung ne preparação busi dan saringa moto ke Rio ni da ba jogo desportivo CPLP ni ba ya ite da lain ne. Jadi kita de maka sirne preparação tamane ite bocor atau tene klien kita informação claro mai te ba acompanhar moto ke live streaming. Ya da daung ni sira amala gladi versi di prepara ba ya aberturanya. Kata kita dapat preparação musida sarinha moto Rio Nida ba abertura jogo desportivo CPLP di Stadion Municipal Caicoli Dini. Ini maka sirene gladi versi by aberturanya karena kita YouTube live streaming. Oke dia. Kita sekongkota dalida para untuk badan militar tapos kita badan militar sama untuk manelete hotu atau badan musika ulir itu untuknya nih. Oi pablok intena bagai usia kokon dalida usia ahun dari primeronya mai usia standar sira usia placa sira nasana saunya harus naba mai. E depois, oi, a visita na BMI, o mata na iya ha ay 5, parte po 5, parte tasi 5, nega? Ida be, primeiro na principal ko na ba rua ya lido na ba, rua ya balik na ba? Parte tasi masalesa, rua ya lido na ba, rua parte be, balik na naman. Agora sai sa ba, parte agu pali, completo. Quanto dia, pinta descansa dia, isahan pinta patau di nomor. Poin kanan dapat rela tikusnya, dia krisi apa di zat bersina. Sampai kita hei amal serta benar apa tak ada be. Odo mata sila de, ibatang saya nih. Nah ya, kita kok dari pinta descansa de club, itu pinta apa nih? Gana. Sirde. Ini. Makar pro hari dijak main condenser by the koru yang nene tahu ke sebelah koru kantor ke hotu फिर sebelah atu keras para sudah anu sudah sampai nasana sani kita be sen mek belebel nak doko oke Angola ho Mozambique Usu sirat itu entrevista le itu entrevista le abang entrevista silencio bukan entrevista na mana entrevista na Selain mana dia pemalu karena itu play streaming dan maka preparação ya
Johnson yang busi dan seringnya moto krihu nida ba abertura jogo desportivo seperti ida nama ita kompanya da daun foi de tirar lá o treinamento a primeira parte né outro e depois se acertar para a segunda parte né então né me tá acompanhando fatinha no live streaming. Samian sebenarnya. Okay, telepon tiba. So tidak ba hemut dia kita prepare ini pernah. Maksudnya nanti dilihat ya, soalnya kita dari sini tuh delay banget musiknya antara speaker yang depan sama speaker yang samping. Nanti coba diukur gimana caranya supaya nggak bisa delay ya. Ba Kantora Sira, Ba Tricia, Dedinho, Kar Orlando Masinena, kita tahu soal ini namanya. Kau kar ini tahu kerana, penyanyi saya tahu kerana ini namanya. Kalau misalnya saya punya kan. Mate kan? Si me provi terus nih lakukan tipe yang mana kan? Si me provi terus nih tiru lagi mana tu? Om telepon saya mata tuh itu tadi. Maka kita larinya pakai mikrofon yang ini aja ya. Karena yang ini ekornya terlalu apa? Delaynya juga ini kita mempersulit kita untuk baca skripsinya. Saya telepon nomor mati nawar. Pernah di mati ni. Entrevista. Ano niya sa music? Ako ang July ba funcionário será outro nenhum equipa de investimento logístico no protocolo. Aba 8 horas que todo mantém nem ordenar o serviço. Equipa protocolo de investimento no logístico. Aba 8 horas de ver, 8 concentra ele, hoje Rahu, halo serviço de preparação, ba IHA, dia 19, jogo abertura, jogo desportivo CPP para Santo Thank you. Bali gira, por favor, Hemo Hotu, mantém higiene, mantém ambiente limpo, por favor, de nomor na segunda-feira e a lista de BE prepara. Marcos ini punya. Dia memarkirkan kembali ke kita kompanya dan sarinya untuk reunida nebe halau dari si Moinkala Kodi perpara ba iha abertura jogo desportivo CPP di Maxi realiza iha loro sama presensi. Ida do kaki abertura neng se ita abertura iha tuku 5 baik no joga continua iha Turquia de nação Timor Leste contra nação Portugal. Ida nama ke di preparação stadion. Dili pos ini. Lah be musik be, satu informasi penuh abang nih. Oke, separuh nama.
Misi dan itu biasa. Kita prepara lalas pa, kita mo soto lalas bebe, ita pahantet ko fa ahi nega. Koko fa lapre ba tau nomor, ami lote na ropa me pin tau nomor kita tu bukan nomor 10 tu nomor 1 ne. Bokang la sune ba. Ejebiu. Ah, di sini ba ko thobro ni bana ba. Kene mas bana ba. Ne, nabas ne bana. Abi. Soto falao ga bana. Bana. Maria, di sini nih, bana. Ne pare sia hona. Ideia minuto 5 di continuación la valita niña Gladi. Luego va equipa delegación de distribución, por favor prepara. Alimen Sarina Sira, que mantenga posición inicio. Babanda y siete detenidos, por favor prepara. Let's go. Ini campo lara nih, lausai na, let's go. Jadi ka foto-foto na, woi. Dia mau bisa terima kasi bahalo entrevista pada kuitanya Ministro Juventude Sport Arte Cultura kenapa ada liga saucer na makaban si Arang Tomay Timor Leste no. Kita tahu informasi claro para delegação será sinasaw na may ito acompanha mo to ka entrevista para kuitanya Ministro Juventude Sport Arte Cultura dia Isaac Sarmiento. Yep. Sim, a delegação se trabalha amanhã. Dulu delegação Moçambique ho atleta a delegação muito 37 dulu. Naya mas Angola mai aban. Sila mai ho Moçambique mai ho Sidilik. A delegação 37 e ho 77 por tudo. Atleta Mayulu, si Mayulu, aban ho air dulu. Tapos niya estima mas Mayulu pa na. Tapos depois de tanggal 17 o 18 ia também São Paulo. Tanto nem maka confirmação. Depois ia tanggal 17 de Portugal ko ne. Kotan de São Paulo si Angola na festival, o governo na festival. São Tomé Príncipe niya balu dan situ ia tanggal 17. Ini maka itu yang tanto todo confirmado na. Inclui Ministro Ciro Mosanesan, Ministro Sirvalu confirmado na. Sira maioria lá para, por exemplo, Ministro Juventude Esporte Arte Cultura Portugal, senhora maioria se mais dia 23, mais dulu 23, depois Ministro Ciro valeu mais 23, valeu mais 24, valeu mais 25, neve para confirmar. Agora está em tanto delegações para a cidade mais também questão de visa, questão de visa lá os visa é Timor, questão de visa também ser se toia Indonésia, Bali, então se tem retar autorização si autoridade indonesia para se poder ama ya airport itu ne udah sakit lagi yang air kasih itu atau di mana habis kami bawa habis now tama na sauro mai sana Moçambique mai ho Sidiling depois Angola ni yang 77 mana si mai ho Aerodul dan ia mai 12 juta depois ia mai umai Bisa apa yang dari airport yang relasi airport mas bem coordenação protocolo coordenação da transporte coordenação da imigração kita coordenação dia terus também ministério interministerial jadi aban de imigração se atende sira íamos protocolo de atende sira íamos transporte preparado para a sira. Depois saya aeroporto e dia banyak. Saya
si pun foi karena polisi si kalau pengawalan si tempat polisi. Langsung. Obrigado, Bana. Langsung. Ligar bang. Dia kemalu keren kanal YouTube live streaming kaitan entrevista bara kaitan ministro Juventude Esporte e Cultura e maka observação bada kusi hau ia estádio municipal kai Colidini ho hau no vai magno se fila hikas ba ministro de televisão de Okey, bela huna. Vasco